Ang tini nor we share khainai men inke Matthew chapter 1 verse 21. Ang kaisa kok sama ben ang chengsina na ang jorob lakin history tungo tawo history tungo nong baskango mangblin bising ti digital media bising ti kok sanani. Tam ningke sang digital medium ti kok sapro te khoroksa Kristo takung ni mokolo sinyang ma bagai boleh besok si boleh besok saiman sang amti hai want to sak ting thang abo legitimate reasons abo soi soi no engke sang mangpili kok sawoi tongoi yang sini practical life o zorawo church ni up to market sang himi mayaro phanangai mano sini kok samarogo sini behavior rogo gambagai unnecessary sang borok bai kaisa wrong perspective ke wan susak tei ngi thangai mano gawo abo hairong wan sugin ang zorawo mangpili digital media bisinti kok saning kisa hesite dong gamagi no ang tini nong buskang je kok sana naima ba abo preach sound ya je angke kaham angke kok kaham ke nargi tong mane borok amti ya batam ke sumsogo kethengai Kristo ni bisinti kaham ni romjagi tabo ang bo ak kukti ganang no singabo no ke singhlayo sanctification ya ka pholatori tong mo thangjar no pholatorta ga pholator fru ang bo kelayo ani bo Christians life repentance life no kuplung jakte khorsa Kristo taku khain gang kuno oro bunise siu bunise kaham kereng borok abo haike present khain na ya preach sound khain na ya ta ngam bagai ani just tini ni o mangplin bisinti obo no gospel of chapter 1 verse 21 tei saran mo sumangke a Kristo phaiban ultimate bini purpose ultimate bini missions ultimate bini nahar mung tan bagai bo o ha saka bo phakya zorawo tangi hapakya a kubui kaitor bo tan bagai bo phaina nangka a kogno se wan sulo nayo tamne ke sing zorawo sini Christmas ni nahar mung tam ke sing wan suk ke sungsar ni kaise seasons aro family gathering nan kaise jora tai light decorations kanmung sumung samung wahan tohan salaina wa hakisang season ni sing wan sugo ke tumung aborong no sing wan sugi tong ke Christmas ni ultimate meaning purpose sing kotama kaham Bible na kok kubina sing blai blai kano miss out ngi thangmani klaijak sugo garan of haisinaita human centric festival human centric celebrations human centric entertainment ni pandaro khaijak ti ngi thanaita abo haita gamagai tini ne no o chikon cha ser khaina ni bising tingke Christo phaiman ultimate purpose tamo bin ultimate mission tamo a kok se sana nayo gete kisang ke hasakawo sing kabangma story re sing khanao sarai rok to sing srain chana ke sing sak salai ro sing comic movie rong nai layo nini tabu DC Avengers rok Marvel Avengers rok arogo sing nugu kabangma hero rong character tabu ni Captain America nini Superman Batman rok ndi Spider-Man ndi sengaro nugu bro hasakawo phaiman purpose ya hasakawo bro phanungman purpose ngka tamongke sungsar no haimia soitan gundar থেকে ফিয়ংনান bagui se borok aba hero character manakha abo haita abo simi buya ancients ni eastern world ya western world ni phana di religions ni god goddess on the purpose bo hasaka phaimani temasa soitan no mesen na bagai temasa haimia no mesen devil no mesen na bagai si phayo ga a jaga no sini Christians poitoni a Christo khonjang nai je 100% god 100% man tama unique akok no tini oboni bising ti ang no wan sur na musungu ga haina hang sama hai ang preachy sound khaina ni try khaya je ang ka kaham Christians life sanctification life repentance life kuplung imperfect pano awo excuse ya je imperfect ni bising ti ang just kapan tong iman am ti ko buya tau ka ang Christians engei ani life bo perfect ya tapi Christian ni bising ti repentance engei matong sangjotono gambagai ang saksak simani ya ang te khoroksa kukti ganang te khoroksa kukti ganang no a kothoma kaham a Bible ko share khlainan sanayo inte phadi o Matthew chapter 1 verse 21 aina thangka abo kaisa context aina thangka Jesus Christ asemani kok sora or tam sijak ke Jesus Christ asemani a context ni kokta sang context buji kasi sang verse native relate khaimanai or tam sijak you shall call his name Jesus bin mongnai Jesus ta sarai no ga Jesus ni meaning kana sang saimano Yahua Yeshua am ni meaning no Yahua save mo thangnai
aro obo haike saima ko Yahuwah just bo help khainai yaka Yahuwah philosopher kaham, advisor kaham, coach kaham, mentor kaham, haike teacher kaham, prophet kaham, king kaham, priest kaham ni samang komo bararo Yahuwah save se Yeshua save mathangnai a Jesus ni meaning ga save hamani amu tamong ke mathangmo amuthamung tamong ke sungnungna no orono verse ter akuk thangke for he will save his people orna sire jisu ni mong he will save tam theke save tam theke muthangnai samno muthangnai a borok sab his people saborok a borok get ford ke asum sok ni kok ga o muthangnai hani safru from the sins how or saimang komo alien ni theke o fatar Sengsarni art ni fatarni alke universe ni borong theke thangnan bagi ni sakamo alien theke yake kono political liberation khoroksa cruel king yake haimia king ni theke phiongna ni kong sakamo yaka mongsa political system ni theke phiongna bagi phaika hani wa saimang khomo but amto yaro tamni saka from their sin asum sok ni theke se sana mothangna phayo asum sok khmani tamo akongno kaisa bujina sing nailen biskango gyoro singo verse naina ke singtam no ke puilang ke Jesus ni mung second ke save muthang mung third ke bin borok saba bo a people hanjani rok saba bo go fourth ke a sin definitions abo tamo go phadi puila ang sin sumsok ni definition se kisa naisina sumsok mane no Roman chapter 3 verse 23 naina thangko mane no singtam nuk jang ke sin mane no kaito ni kokti tongui maya suja kok borok bo thama simi buya tatal kok sama boy simi buya khamai mai simi buya buino physically hard khaima bagi simi buya abo simi sumsok khonjagi abo sumsok ni product no but sumsok ni biblically definition naina thang ke kaito ni kokti tongui maya falling short of God's glory kaito ni kokti tongui maya suja kok ang malik ngei khoroksa muni no ang hire khaikya a muni no ang saka nung bagan murugdi chair abo se bo ani kokti tes tongni ya ga ang malik ngei naina thang ke ani je muni ban kokti tongyani bagai awon an mokola bosum so khaima haiklai khata ang just simple no relate khaina bagai simi se gamona bible no naina thang ke a sumsok mane no kaitor creator ngai bo maker ngai bo author ngai bo rajani raja ngai bo sini life ni author ngai tei sungsari joto nugya mani no slamnai ngai bo simi se a glory deserve khai bo simi se a bin thani sing bomnani bin thani simi se a adhikar tong bono surinani bono lobnani bin kokno khnai tongnani bo asing adhikar gana tamni bo creator a jorana slamnai a joto sungsarni joto nungmani mani nugya mani no slamnai bo simi se engke a kathang kai ten kok ti tongui malia bible bin kok a covenant kok a Genesis to Revelation 66 books an bin specific na thanga 10 commandment khul ngai disang ke phan kai to ni kok ti tongui malia First John chapter 3 4 sumsok mane no lawlessness sumsok mane abo mistake ya sumsok mane abo accident buya sumsok mane no relevant character kai to ni kok ti tongui malia san ke bo phana ya ke bo phana ya na pastor na deacon na church ni kasam members kasam na na agini je Christian kasam ngi 50 bos apon kai to ke bo phan tongui malia tam ningke tabu our reason saimana no tan bagi ke sing saimano abo society haiman bagi simi buya abo ani dol haimyang ma bagi simi buya serai bible ni kok sumsok ya phang borni abo birman nangi phangke Genesis chapter 3 singsa slama pore Adam no sini federal head ni bo snamka Romans chapter 5 verse 12 19 Romans chapter 5 verse 12 19 is serai Adam ani federal head pura on an bihabo bokai ten kokti tongi malian ka afro sumso khapa kya ga thei generation to generations our transmitting phakya jemon virus habma hai abono abo se pula sango kong no buji mai ke sang bible ni akhotoma ka hamna relate khaima gala abono tatal ni wanso ke sang bible kong no relate khaima gala Adam klaima bagai abo pura abo hada klaima bai simi kai to ni kokti tongi malia asum so khapa kya abo balakin kok kotor tini seng
kesa engkake sin besaga rukpon manjakake a ruk busu kotor a ruk busu chikoni beso se seng bithi sao hedaba ruk kotor ke bithi tesa korare jago doctor rok ba ga one sunai di o sung Matthew chapter 1 verse 21 I think sin borong no muthangna ba ke phakyan sao bin mung Jesus sunai sao ga naisiri a sin busuk se abo terrible busuk se kotor busuk se magnitude abo kotorung tongkha jemon Bangladesh bumi kombong ba yang Tripura ni nang phawi kisa misa ega wanso sidi a Arab ni sumso khaimena magnitude a depth busuk se abo a kotor busuk se kuthuk busuk se hilik a kaitor je kaitor singsa slamna sakang kaitor tongnai bo mang ni ma phaka second person trinity ni asajla ngen naisira a sumsok busuk se big thing ge sumsok ni ya phangmane na a Arab ni bising ti hapa kya sumsok kaito be create khaijagya Genesis chapter 1:31 or clear singsa slambai kaito tamnun sa sarai sarai ke je uh, jotomani na kaham chau Genesis chapter 1 verse 31 a kaham mane abo naithok ni bagi chimi buya malmata kabangma tongabo bai chimi buya a naithok tan bai khanjaka Genesis chapter 1:31 afro sumsok hapaya ko ya abun bagi se afro kaham ni sau ke tarmane sumsok busuk se big thing abo जों सावै साबाया दाबो समजों गोनां borok bo samu kaham da khlaiman angagi bo saka khlaiman obo borokni standard naina thangke samai kasam khulungnai ni Babylonian Greek Assyrians ni Persians ni Egyptians ro a Israel ni kaituni sinia panche borok kusuk kasajak a dofa azora ro bongni standard azora ni standard banana thangake ge Kristono poito khaibo gospel poito khaibo Bible poito khaibo borok hasako samu kaham khaimo tobo khe kathang kaitono siniani bagai adam ni thai tong bagai kebo phano kaitoni kokti tongi maya kefan please khaimaya gambagai kaitoni standard tin hana thaka Bible ti standard nan ka sung jotono sumsogo kathai Ephesians chapter 2 sung pura kathai abokhe sung tai kok no tas nori maya bo sung borok ni mokol kaham gui mano but kathang kaitoni mokolong ke sung kathai ga sumsong ni buthai bupting ke sumsok awa halok sabai kya aw halok bai thanga jemon borok te khoroksa borok no thoka mane na borok ni halogo kaisa khasajak kagi ma thangma haino sing offender ma bagai asumsok ni bagai sing halok baijak Isaiah chapter 59 verse 2 sumsok abo sin bukhana kharab khaijak Jeremiah chapter 17 verse 9 aro srai sijak tong nin Ephesians chapter 2:1 rogo sini thane mungsapon amti hai langma se krin sao sin heartbeat fan se krifo a kathar kaiton thani tongnam musungmani sangaskan kathai but borok kaham da tongo kathar kaiton sineo kaham tongta but Bible ketam sangke bini bai nin halok bahai ani bai kaiton halok bahai garfano sin saimatong sini critical state some busung jaga damnable state of klaija ang phanota Gospel of John chapter 8:34 so joton sumsong ni seleng sao jotono tinisik jora जों पुरा alongo chopjak haino जों पुरा sumchok ni seleng haike alongo chopjak ga tabuk sumchok ni man thai tamong ke kaito ni biskango thimung simisi Romans chapter 6 verse 23 the wages of sin is death sao kaitor kaham kathar bo bustumna kaham to ke haimyano bo toni simaya sin busago mungsa se haimya tongke seng buprawiru hedaba seng buprawiru seng haimyano toni simaya ingke abo haino kathang kaitole box kas kaham ba sumsong be gadali simai bi nature ni again so abo ge sumsong ni man thaita mungke kaitoni thamchi simisi ge phaidi tabu sing sin ni definition saimangka tabu tamni theke muthangjane safe ni kok bo kisa nasin all Matthew chapter 1:21 sunu tam theke sunu muthangna bagi phaikya tamni theke muthamung ke abo sumsok ni man thai penalty theke nang sumsok khlainai tamni ke nin thani adam ni thui tongo engke sumsok ni man thai ni kaito ni legal record ni kabama crime ni record tongo engke ni penalty sabo paid khainai nang da sak rawi da penalty no paid khaimano maya
Gam bagai a penalty no paid khaina bagai khoroksa 100% God 100% man ang nangnai on my behalf. Bo perfect substitute bono Isaiah 53 verse 5 6. Hebrew chapter 9 verse 27 no a judgment rock je a chai ni judgment ekdom sure and certain abo. Tabo sa paid khainai. Poita khaina rumbai ke a already paid khaija ka sabong ke abo a Trinity ni second person ni a sajla. A 2000 years au hasa ko phailang kha. Abo paid khaiklang completely. Inge tam theka mathang ke sungno sumsong theka da mathang ma ke phake haibano sumsong theka mathang mani bisingti bo a sumsok khlaimani kaise penalty bo marnai ble tamka kaitor kaham ni bagai abo ni penalty pitch ma khaina nang mungsasak violate khaika ke law ni against so sungsan law ni against ngam page ma khainai ge kaitor ni a standard of nine thak ngam page ma khainai ge sau page khai ngam nung maya ang maya te khorson ba ngang thibang maya bo abo so page khai ke a songtre sajla ge save from what ge save from the penalty of sin ni rin ni man thai thek no phiok no ba ki phakya. Second, save from the power of sin. Sumso ko hain kaisa haimya bad choice simi ya, bad accident ya, kaisa accident ya. Sumso kaisa bo kaisa sang sekelgjak haino a haimya bai a power bai. Engke jemon rangsak hani tiklai tu pro bo ha bai dul sajak bupramang ja rangsa chungi phayo. Engke Christians lai bo haino sung motangjak rok kahamuni romjang nai rok Christian ni samung kaham bai ta. Sung teruk Kristo kahai ke kosolma ngnai nini tabuk John chapter 8 34 Ezekiel chapter 36 26 and 7 aro sanctification ni kok sama ni klayo even ang pogi tong kaise verse tong room chapter 8 rogono sanctify ni kok inge am muthangza kahamni romja Christians bo phola mas mator nai ga abono teruk a sumsok ni hamia bai influence India. But think no klainai a zorobo tawke a power with influence ne save from the power of sin abu kaisa. Third, sumsong ni presence theke sona phiong na bagi phakya abu future hope o hasaka tongsak sumsok tong bagi sang suffer bongnai temptation bongnai duko kosto mane Christians mo thangjang ma porebo o sungsara o hasaka himi tongpro but paithak ke presence of sin theke phiong na bagi phakya sing afro burum nungnai kya bo burum manai ke jepro o thiblang sumsok busakno sang khibiklang pro resurrected body management Christo nukjang ma hai a thiba sawai abono glorification honjao sin thania ara sumsok tonglak tai sumsok kari mane no suffering mo tonglak because chukna hawo rangsak chamung numung ya ar nai thong ke sumsok se tonglak ar kaito tongnai the present scenes ni theke sono phiok nai ni bagi bo phakya ke save from the penalty of sin, save from the power of sin, save from the presence of sin. Nga paithak fort ke a sumsok ni rin ni man thain theke bo phiok no phakya sorry rin ya te sanga thamsi se rin ni kok tang pulen sai phakya thamsi kaiton judgment from the wrath of God kaitor kaham ma bagai bo hamya no mas sukhurup nai jemon buma bu phab busana sakar hamjago hamya bai ton re haino a sumsok ni man thaibo kaito ni thamchi simisi holy wrath ni sajago kaito ni abo haino kaisa jealousy bu ya kaisa haino tomang samang personal haino zolimung bu ya abo perfectly no kaito ni attributes of musangis tong bo tamni ke bo holy ke tharma bagai hamjang ma bagai bo thopsa pano sumsok bai gadali maya ke a sumsok ni man thai mane no kaito ni thamsi a thamsi on behalf poito khanan bagi ke sa manja ke a sajla manja ka 2000 years ka ge safe sung clear angkha ge tabo a borok mani sabo kisa sung clear khalena a borok tabo to oro borok ni sajak mani sung nukha a borok sabo sung saiman abo Israel loknai David ni boss ni borok nai happen a borok sabong ke John chapter 10 verse 16 bin mera han saw Ephesians chapter 1 4 5 a bin borok sabjang ke bin chongjak borok
John, Gospel of John chapter 6 verse 37 39. Abu sabongke je afa Kristo na yafarman a borok. John chapter 1 verse 12 ke sabongke a borok sabongke bono poito khainai rok. Gospel of John chapter 10 verse 27 28 sabo a borok ni oran naina thangke sing samlongke bin mera rok bin khorang khananai rok. Galatians chapter 3 verse 29. Abraham ni bosong ni borok. Aro tekistam sangke aro Abraham bosong ni sapan orang ke je Kristo no poita khaina abrong Abraham ni bosong ni borok. Ike clear. Abo politically kaisa jat buya. Ethnically kaisa jat buya abo a borok khanjana a borok sabo ke simple sango verse tin na thangke o Ephesians chapter 1, John chapter 6 verse 37 39, Gospel of John chapter 1 verse 12, Gospel of John chapter 10 verse 27 28, the Galatians chapter 3 29 9 thangke a borok sabongke a soisoi Abraham ni bosong sabongke abo a Kristo ni bisinde motangjagrok tuma bukung kolok tuma bukung barat tuma sak kolok tuma sak barat tuma sak kufur tuma sak kosom tuma mokol chikon tuma mokol kotor a kuno ethnicity bi khaja kare by faith alone a Christian borok faith alone sauna point khaiga Christian samung kahamno poito khaine rok aborok se bin borok khanjang bin borong bagai bo phaikian sao a borok sabo sung tebe simple ka sana take bin motha simple koko gesang clear rengkha o Matthew chapter 1 verse 21 o ang tisa revise khaina na Jesus ni meaning mane no mothangnai advisor ya helper ya kaha motivational speaker na buya Jesus ni meaning no save a save tang is important ke scene like no kotor magnitude death kuthuk abo sin sak ni samung bai sung mothangi maya gawono rescue operation khaina bagi sabo phaikan ke a second person trinity ni asazla for he will save them sung saima ka thaisingo save them take from the penalty of sin from the power of sin they take a presence of sin they last ke a tham sin take sona phyong na bagai on behalf a sajla manja kha je sajlan poita khairo ka aran kelik jak tabo adamo kethai ku bor kha tapon a tham ji tapon manja nai asum jogo tapon selang khadi jak boro asum jong rin bo tapon mar nai boro a Christo phairo ke kinu Christo phaina roke borok aran take mothang jaka save ekdom a save rescue kotor abo nga people sab saimang ka people sab ka kaiton chongjang borok bin motha abo universal ko ke joto borong bagai abo Christo ni bisidi mothangja borong bagai from their sin a sin meaning bo sum bujika sumsong meaning bujika a sumsok oro Christo phaiben purpose alien rok bai judo khaina bagai ya o superman rok khalema hai na abo political kaise system no change khaina bagai buya na kuno gunda rong ni theke phyong na bagai buya kuno monsan theke phyong na bagai buya asumsok ni theke se phyong na bagai phaiwan saw asumsok ni meaning sing saimangka angke phaidi paitha go obono super hero bai compare khain da sing sare rok joro compare khayo super hero ni kok rok bai tabuk jemon Iron Man Captain America rok wrong ideology in theke phyong na bagai borok afro chobana kha a movie rok ta abu kaisa reality by no abo influence nge o author was abo hai comic character slamo but a ideology sabaina bagi haimya rono chukrona bagi buya political change khaina bagi buya criminal haimya rono punch na bagi buna bagi buya Christo damri phainke asum sokni bagi se phayo abo se Christmas ni night hawk abo se Christmas night hawk singsa roke external object rong bagi bulayo singsa ni philosophy ta gunda haimya dopha abo haikena portrait khayo movie rogobo even singsa ni poito rogo phanse nukmani je visit anko mani rok bai se bulayo tok nayo gunda rok nai but orong ke a kok se mangni phaikan saw a kok mangni phaipubo te khoraksa bini follower no buthari bo mothangna bagi phaya bo sak bai thang sa mera kaham ngi bo phaike bini sacrifice bai se bini thimung bai se bini samung kaham bai se bin thri bai se sum mothang jaknai ani phaike bo abono difference khayo sungsani poito bai Christians poito sungsani poito rogobo sungsani kabangma philosophy character rogobo arobo phurungo devil political system theke a character no
hiru ma phaikya roknai. But Bible ni a soi kaitor je history wo bo phaikya 2000 years sakang a Bethlehem o bole sumsok ni bagis misi phayo awa no difference khayo a sumsok as magnitude kotor sini sak ni samu kaham kono sincerity kono mani bifan je sanga sumsok no sing ya a sumsok yak ni phyogisim phaimiya na sumsok ni penalty ni payment ba sing sak ni samu rusari maya gambagai sorry 100% God bo mangi phaikya fully 100% man gai. For the next song, naina na a mediator tangi bo 100% God, the 100% man na nang nai. Borok bai kathar kaiton kazara je mediator je rai ba basa nai, bo tangi 100% 100% kaiton nang, the 100% borok na nang. Abo yang next wo ang discuss khai thangnai. Kenor khakhayo of Matthew chapter 1:21 bisini no saima kana. Christmas ni ultimate meaning tamo. Christmas ni ultimate purpose tamo. A kok mangi phaikya sumsok ni bagai sumsok ni bagai simino arte mungsak kare nini ganang sana bagai buya nini sak khaimen bagai buya nini dofani political system no change khaina bagai buya a sumsok ni meaning nalena na sang clear ngmano bible khuluk lai ke asanung situ